Nina wekwate wende kwithwa na kioko cha kwaila nina utho chaingi na moko ili tu manija utondo ni kwathite kana ni kwithwa tuciokithia na mavola me mathanguni maito ma umonde nina ithangu ya The Standard na ithangu ya The Daily Nation na niambia na ithangu ya The Standard ati wa mavola manengetwe wito ndini wa ithangu ya The Standard kana headline yo ni thorn in the flesh kana mwewa ndini wa kitau endi mekonania ulo unai munini wa president Rigathi Gachagua kwitha endi ate unenga president yanya ya oveva weta kana endi ndandini wa ndambuka yake ya ndisi anza kwitha kwa nanitie president William Ruto na maundu kauta ala tukitha atwikuni kila ndini wa ithanguthi ya The Standard endi Gachagua weta kwitha atile ile sabali yake kana ndambuka yake ndisi anza ithitwe ndisi anza kwa mithenya miongo ina na eitatu kwitha ati lile ndambuka yake kucokethia vanthi ya Kenya kwiyumbanisia usakuwa ni kanonye vani monini ulo utoiwe nthini wa icio cikivithukanyo vanthi ya Kenya ithanguni ya keli ya The Standard nwithia mauvo makoneti umwe wa muthukumi wa serikali ya county ya Isiolo kwitha indi ana waiye na ena kadi ile siake cia witi aisivyo undu bailite ndi abi kama sibitali na iwa kana kadi siake cia witi kana cia insurance ya witi kwitha site uthukuma Hussein wetwa kwitha ende anatiwe ni thayo atwaitwe kana thamiitwe sibitali ungi wa Kimbene Meru kukwata witi na indi andu mamosi mekonania pala unathukuma kana obisini wa county ya Isiolo kwitha indi utana atethesia nthini wa witi wake ni mabalo methile thanguni ya keli miasakana ona kutwika na ina kadi ile cia insurance ya witi na sina mbesa na sivyo ndo bailite sina motedia ni mabalo methile thanguni ya keli ando mamo semiasakana ati mbilu ya yulu wa ngilivia na nthini wa masibitali private alaindi unaiteawa ni mabalo methile thanguni ya keli ya The Standard thangoni cia keli no the Chief Registrar of Judiciary cannot fire a judge. Apex Court rules kana indi meweta mwandikithia wa majaji ndena utonyi wa kuvuta majaji vanthi ya Kenya indi hukumu wina Chief Justice wa vanthi ya Kenya ulani Martha Koome uyo ketina wa kuendekithia kwa jaji umwe ukukonanywa na kuselesia makwani kuendeka havutwe Chief Registrar yasano kumuvuta indi koti wa Apex wiweta kana ndena utonyi wa kumovetanga nthini wa mwanya wake mavolo methile thanguni cia keli thanguni ya karatu ya The Standard court shocker man not married despite 10-year union with children kana indi koti nusengisie mundu umwe itina wake kuthache kwani kotini na kwenda kutaanisia na muka wake onakwitha methito mathikala imwe kwa miaka 10 na mena ciana ile ini mundu umwe weta kwitha ana athakisie ikuani kotini 2019 ayenda divorce na kiveti chake kilo kweta kwitha matwanite itina wakubika kotini na kotewa kana pathingo wona ni wakana no twanite na kivetiki ona kutwika meka lae mwe kwa miaka 10 ndi koti yase onetha ona kamwe stay iona nite kana ni mana kala imwe na kana ini ni mana atwanite mundu mayo aiweta kana ni waivie dowry payment ya 20,000 kwa mwasi wa kivetiki chake kwi miaka ya about 1993 no weta kana ni waivie ni wanise customary marriages cia Kikuyu na kweta kana inde ni watwanie kodi weta kana bingo kuona ni wakana no twanite na kivetiki ende kikonania mwaka wa 2013 kwitha inde chambiye kuthinza wa motwano na kuweta kiu nicho kitumi ukwenda mataanesie ayo etagwa kanapo pathingo wananyo wakana ni matwanite ona kutwika indi nimekalite kwa miaka 10 na mena ciana ile mabano methile thanguni ndi ya karatu ya The Standard thanguni ya kana ya The Standard Gachagua thorn in flesh of Ruto administration returned from US indi ni ula mwiwa Gachagua ithitwe mwiwa kula kwi president William Ruto na kutuma ataveva nthini wa ndambuka yake ya US kundambuka ni ya US no nakonanisie
serikali ya Kenya kana utongwe wa serikali ya Kenya na maondo mana mewa maulosani extrajudicial killings na indi kwitha matekwatia aki cia mwene nthi wa nthi ya Kenya ni mavolo methila ithanguni ya kana na ni manengeto wito nthini wa ithangu ino ya The Standard. Uneni wa Gachagua kwetakana, we don't have a government, we have a criminal enterprise. Ruto is the chief procurement. Ekonania indi President William Ruto na kwitha ayo there umama yola kweta ta umama iva nthi ya Kenya weta niwe mutongwe na kuvothea umama iva nthi ya Kenya na extrajudicial killings weta indi serikali ya President William Ruto kwitha ina kila squad ya maofisa 101 kana maofisa ya naimwe na umwe manengetwe miyo myai ya kao na kutembea na ngali muthemba wa Subaru na kukulwa kwatha andamani bindane ya maandamano. Ni uneni wa Rigathi Gachagua na wethila ithanguni su ya kana ya The Standard. Ithanguni osi ya kana nwithia former deputy president's plans to popularize one-term campaign. Na indi ni mwabo makonetie Rigathi Gachagua kusioka kwake kuma nthisia za vala muthenyani wa iyo munini wa chama chake cha DCP Cleopas Malala uwetie kana no kwithwa icio kithia kwi umuthi ani makwithwa maitwa isia ndambuka kana road show katikati wa mosi wa Ilovia wete kana ni meo muthocha kiwanzani cha ndeke cha JKIA vomwe na ndongo ya chama cha Wiper Kalonzo Musyoka indi maiwete kana ni meo twaisia road show kana ndambuka ya mo peaceful procession katikati wa mosi wa Ilovia kumuthocha ndongo iyo ya DCP Rigathi Gachagua ni muvalo methile thangoni ya kana ya The Standard. Ithanguni ya thandatu, why essential motion on Ruto could lay ground for ouster bid. Na indi ni mutalatala ula uthakitwe nthini wa mbunge wa kwendekethia indi President William Ruto kuka mbungeni na kukulwa makulu konana na oneni wake itina wake kukunya ambunge kwitha me alusani mosama baki kuma kwi magavana kabinani kala mabika kuthungululwa kana kungudulwa kana kabinani kala me onengane livoti sia uthukumi wa county ini miasa ni me omwita ma threaten kana ma test ya kumwita mbungeni kusungia makulu indi essential motion timo talatala wa kungudula President William Ruto indi no way the nenzia imwe no twana kwitha yezia ya kuisa kuinitiate impeachment ya president. Mabalo methile thanguni ya thandatu ya The Standard. Thanguni oisi ya thandatu, Ruto on diplomatic tightrope as Japan China vibe. Ndene ndambuka ya President William Ruto nthi ya Japan kukusia kana kuparticipate nthini wa conference kana umbano wake na 9th Tokyo International Conference nthini umbano wake maendeleo wa nthi ya Africa kana kunena nsiolwa maendeleo ma nthi ya Africa vala mavenia na unene ya maundu kauta alama kwenda kululumiilwa kati wa nthi ya Kenya na Japan mewa mawiti mani ma climate kana ma uvinduku wanzeve pamwe na ma digitalization mobile methila ithanguni ya thanthatu ya The Standard. Ithanguni ya moza ya The Standard, no legal basis to pay ex-councillors kana indi Minister Mubeani wa Kinando John Badi aseka na baingwa misingi miano ya kuiba makansala etina makansala no maibone kana ma MCA mo kekwithe wanendi asia baingwa itumi mbithiano cia kuiba makansala ala mata serve 4 consecutive terms kana mata serve kwa tamu inyaki atianisio indi aseka na alama ili itakuitha mathibwane ala masavi ya tamu inyaki atianisio ala mata serve tamu isu bayelete kwithwa mathibwana kana ibinda ila kwena makansala makwata or sitting allowance sisioka ni mobalo methila ithangoni ya monza ya The Standard. Ithangoni ya nana ya The Standard, our judges have tamed President Ruto's appetite for illegal task forces. Aneni undu majaji matanie down uendekethio wa President William Ruto kuweta task force ya kusisia kana kuthoima ulusani ula wendeye katikati wa ambunge ini miase kana iwo no wathukanu na miyo nondo akoneti mevia ya serikali mawasu methele thangoni ya nana ndi thangoni ya kenda na umovo makoneti ukuno kwa President William Ruto itina wa koti
kuweta kana indi to declare President William Ruto move unconstitutional measeka nani uvathukanu na katiba kuambia indi task force ino ya kukitana ulosa niye weto kwitha connect mevia ya serikali me wiwo wa EACC wiwo wa DCI wiwo wa ODPP kana wa motongwesia mamakwani ma mwenendi na indi kukonia bengi wa nthi ya Kenya wa CBK measeka na kinu vathukanu na katiba kanthi ya Kenya ni maovu ala umethila ithanguni ya kenda ya The Standard ithanguni ya 10 ni maovu makoneti utandiliana ya 11 and ithanguni ya 12 Senate plenary to hear outstar case against Governor Mutai and Senate ni kwithwa yithuki asia kunguthulwa kwa governor wa county ya Kericho tena wakino na nguthulilwe ni ma MCA 33 out of 47 mama na vote ye kumumya nthini wa utongoi wake na ino no kwithwa ibikambe wa Senate kwa ibinda thi ma Senate makulite kana abikembe wa Senate yonthe inditi nzama ilesa kwa waya member 11 kwithukisa kunguthulwa kwake ndi oyu ebikambe wa Senate iyo nthe yithukise kunguthulwa kwake kundi kunguthulwa kwake kwa ivinda yake ile ivinda ambe ni watangikie kana Senate ni ya mutangiie oyu tuthisi kwithiata ithanguni icio ya 12 uncertainty over university fees as CS keeps cost under wraps indi ni maskulu ma university meweta kana indi bethitwe na ubingi sano nthini wa ilovia kana nthini wa new funding model meweta kana indi movia wa kisoma wetete ilovia ila makatethesia kwibia amanyiwa ma university ni maovu ala ithanguni ya 12 ithanguni ya 13 ni maovu makoneti ofisa umwe wa polisi ulo konena kwitha owaiye mwene nthi umwe kisione cha Eastleigh mwaka wa 2017 indi mevukotini muthanyani wa iyo tina wa ngosi kumya ukosi wo meweta Corporal Peter Mwangangi ni umakate wa ngosi wa iseka na indi ibinda yu athukuma nthini wa Hamari ya Pangani police station kwitha aiweta baingo bisawa polisi tono nengo mabuti eli kwa ibinda thimwe eweta kana indi ula ukonanywa na kiko kiula ni Rashid kwitha anengiwe ibuti thimwe na kwitunga o muthenya usu indi Rashid eweta kwitha o waye killing Jamal Muhammad na Mohamed Dahir eweta kwitha o waye anweli March 31 of the same year March 31 na niwo peweta kana indi mabuti ya kwitha manengiwe maobisa ma polisi ya Rashid aiweta kwitha atungie muthenya usu na ya munyanya ekutunga uni wake ndi koti yaseka na baingwa ukusi wa kuona nyakana Rashid ni wo waye enendi anoeli kisioni cha Eastleigh mabolo medele thanguni ya 13 ya The Standard thanguni ya 14 two foreigners held in terror crackdown as US issues warning kana indi esililwa elema omama ikwikiwa mbini vawa keli itina wa embassy ya US kuweta kana ni veno tonyekanu wa omama kana kutwai wa terror attack kutwai wa vandi ya Kenya indi Ahmed Said wa nthi ya Mozambique kwithana kiwembini ena manga border na ungi ni mwingiriki kwithana kiwembini Garissa itina wake kwa makuye lesia wene wewo na okete vandi ya Kenya kwikata ina kiwembini na nimekwithwa maikulu makulo konya umama wa Al-Shabaab la withi toitoyo vandi ya Kenya ni movoala umethila ithanguni ya 14 ya The Standard Vinwa ithangu ya The Daily Nation movoala manengetwe wito Secrets of MPs bribery scandal kana ni novo wa ulusani la ukonetwe ni ambunge monde mambunge sionthe cia Senate na mbunge ila ya kati thanguni ya keli ya The Daily Nation police bosses now accept Samido's resignation kana indi anene mama wesama polisi kwitikila kutia uya kwa mwini wa mbathi cia Mugithi Samuel Moshoki ola wisikanie ta Samido tena wake kuandika balua kutia uya na indi kuliana na uo nimesie kwitikila Samido kutia uya indi Samido yakonanywa na kwitha atanalika uyani na ingi kukonanywa na kwitha ainie kana achalie wathi wa one term ebindani yake kuperform this yanza kindu kila ni wathukanu na
muthukomi wonthe withine wa serikali ndiye weta kwitha achandi wathi wa one term thisianza kindu kila kyasukumite we kukulwa na kuthamiwa isioni sikivathukanyo kuthukuma kuo kusukumia we kulea na indi itina kuandika malua wa resign thisianza kindu kila kyasukumite we kukulwa na kuthamiwa isioni sikivathukanyo kuthukuma